Isigcawu sesikhombisa sencwadi esibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi Unyaka Wesethembiso Season 1. KuseBaltimore, elinye lamabhilidi agudlugulo olwandle oluseningizimu yeTheku la kuhlala khona abafundi abafunda esikhungweni semfundo ephakeme i-ML Sultan Technikon. Njengoba kuyibangana nje, laba bafundi balandwa ibhasi njalo ekuseni liphinde libabuyise ntambama uma sebeqede izifundo zangalolo suku. Uma zakungena uHudulikhwama kwelinye lamagumbi ayalela ukuthi yila azohlala kulona yena kanye nabanye abafana abathathu. Ehudulele izikhwama zakhe eduze komunye wembhede eyayingandlelwe maqeda aqonde kuleli ibhunga elilele embhedeni walo owasewendlelwe libheke phezulu licofa isibhadlalazi salo sikamakhalekhukhwini. Ntangamashinga, igama ngomazwakhe uNtuli Sibongo lasho iyabonana. Eshelula isandla exhawula kule nsizwe yayisivukile ilindele ukumemukela. Xhego, ndivuya ukwazi. Mna ke ndinguBalula igama kwaye nefani yami ndinguBalula kwakhona. Lilonke nje ungandibiza ngoMbalula Mbalula. Ekhaya kusemthatha kwilokishi yaseKhwezi. Unyaka wami wesibini lonza wenza apha eSultan. Kusho le nsizwa nayo yelula isandla ixhawula kumazwakhe. Aqala ukwethuka umeqaphelisisa ukuthi lo mfazi ohlala naye kanti umXhosa. Kodwa shesha uphebeza umcabango ukuthi konje unyaka uyophela nini ekhuluma isiXhosa. Ashaya isikhwehlelo. Usuzoshaya unyaka wesibili? Kusho ukuthi usuwuqweqweke wena lapha esikoleni. Akungichazele kunjani nje kodwa. Esheqaqa izikhwama zakhe ekhipha itshala liphathiswe kubo endlala umbhede wakhe. Hayi, akho nto imbi wena. Into nje le rezo uzawuhlala kuyo aniqinisekanga i-right for abafundi bonyaka woqala. Ndisho kuba le ndawo yasePhondo ayidumanga kakuhle wena. Inezikrelemnqa nabantu nje abasoloko bephuma ecaleni. Phofu ke ndikujongile ndinalando yoba uzawumelela. Asondele kuye samuntu omhlebelo okuthile. Wethu, kaloku apha kuko nalabo abathengisa ngomzimba. So ke nje ndingathi mina kuwe uzuhlala ulumkile. Ungalibali uba nje ngoba ulapha nje minintsi imingeni ozawujongana nayo ngapha yakho efundo zakho. Kwakanti ke namantombazana bahlambile abantwana babantu apha ngaphandle. Uzawuzikhethela wena kufanele uba mawuyihambe. Avule esikhwameni umazwakhe ebheka i-album yakhe. Akhumbule ukuthi bagcine bengayitholanga. Afaka isandla ebhaketheni elingemuva, akhipha isithombe sikazolile, asange alale asibeke esifubeni. Acule kancane ingoma kaThokozani Langa ethi siyaluphatha ugo, zalubamba. Asukuma uMbalula ayendlini encane. Sizawuhlala sibe bane ke kule room. Njengoba nje kukho amagumbi amabini olala, mina nawe sawuhlala kule ekhomba le abakuyo. Kukho abanye abafoka ababini abasaphumile ngoku ezawuhlala nabo, uThabo osuka eGauteng noZondo wakwaMhlaba uyalingana. Bona ke bafake kweli gumbi lingapha eshemhola emkhombise elinye igumbi lokulala. Aqhubeke. Noko xa ndibajongile ingathi noko sawuhlala kamandi. Phofu ke uThabo ingathi lo muntu othanda kakhulu aba basetyhini. Sele nditsho ke aba babhinqileyo kaloku. Kuduma uPotiyane kumazwakhe angazi nokuthi umuntu wasetyhini lowo umuntu onjani. Azathola umqondo uma sekuthiwa obhinqileyo. Kusenjalo kungenelinye ibhungu ligaxene nowesifazane. Umazwakhe ashawa uvale ebona ubuhle bunje. Ola Grootman, ke nna Thabo ne? Leli ibhungu lisho lelula isandla lixhawula kumazwakhe. Wena umanga? Hayi mina ngumazwakhe futhi. Ngiyajabula ukunazi. Baqhubeka uThabo nalona wesifazane baye egunjini elingale qede bavala umnyango. Aphuthume esikhwameni sakhe umazwakhe athatha ipeni neheheba lephepha ahlala etafuleni abhale. Thiye Zolile.